No, they must respect. They must respect. They're not open a case up here. No, they open a case. I'm not talking to you. I'm talking to you. I like you one way. All right. Let us not the Ngibingelele ngiphinde nginamukele kwabakamchunu Media Production. Wengaza kwethu le ndaba esimphathele yona ayikhulumeki ngempela. Ngoba mfowethu into eyenzakelile ke le yenzakala izolo eBramfisher. Bafowethu kufike ke lensizwa ke yakwaLux uNhlanhla. Bafowethu ke yafika lapho ke ebekuzoba neoperation khona kaphakela umthakathi ezovalisa khona isitolo. Lensizwa ke ithe mayifika ke lapho ke bafowethu lensizwa ke kwasuka kumsindo suke sinamathambo isidumo ngoba niyibona ke lapha ibisi lanyulwa ke lanyelo umphakathi ilwisa ophakela umthakathi aqondakale ke bafowethu ukuthi ke kungani ilwisa ophakela umthakathi kodwa ke amagama ewakhulumile ke amagama ukuthi ke uphakela umthakathi ke ikasilayo leli uphakela umthakathi kumele ebuyele kwaNongoma ngaza kwethu insolo ke zibeningi ke eqhamuka ngalensizwa ke abantu ke bexakeka ukuthi kungani yenza lento eyenzayo bafowethu ke nayo ivideo yaba umphakathi uchaza ukuthi ke kwenzakaleni izolo ngiyabonga Nomzana konjani? Ngikhona konjani baba? Sikhona. Baba sithola udaba la ukuthi la ekseni kufike uNhlanhla Lux. Yebo besicela nje ukuthola ukuthi mhlambe ebehamba ngani emaqala isonto hayi ngizomisa. Besicela nje ukuthola ukuthi uNhlanhla Lux ebehamba ngani ngoba efikile nje la eBramfisher nje ekseni. Ekseni sifikile kahle ne. Safika la ngabo 6:30 ngoba besize la sithi sizokhipha impahla zamakhuwa ngoba manje umletheni uNhlanhla ithi makafika ne ufikile hamba nebodyguard yakhe mafika nebodyguard yakhe wale kunganankinga inkinga isuke makufika ophakathi ukuthi ophakathi makafika la ukuthi i-community benayo uNhlanhla makasuka lapha kuNhlanhla ne i-community ithi uphakela makafika yasuka uNhlanhla Lux ya concentrate ophakathi manje lenkinga le iyo ikhose infraction between yena nophakathi understand ukuthi why umphakathi bosuka lapha ya uya kumphakathi waphakathi manje sodwa bebakhuluma nomphakathi ne infraction iqale lapho nokuthi athi kwi-community sese-undermine lo wephoyisa lo phethe amaphoyisa and bengekho kanjalo understand manje kwaba nenkinga ukuthi sacabana nesinye security sakaphakathi ngoba manguzwa uthi lo uthi ugcine samthembisa isibhamu uthi kanjani kwenzakalani asazi ubani ugcine sethembisa omunye isibhamu uthi lo waka i-bodyguard i-security selithi ubani uthi umuntu lo wakaphakathi umthembisa isibhamu understand ethenjiswa ba uthi uthembiso lakhe mara thina asibonanga kanjalo bona infraction igcine sokuliwa lapho understand and angazi ukuthi why fana ukuthi masilisa sikhipha amakula kwenzala ukuthi kube nempi between bona bayithi manje baphela sokuphuma ngaba ukuthi omunye lo uLux uthi yena uzalele Soweto lona ubuye Natal thina sagcina sathi no le ayifuni thina le iyeni uyabona so usuthi bese kuya ngokuthi uNhlanhla esethi yena ungwala eSoweto lo ubuye Natal sathi le ayifuni thina le iyawo thina sifuni mangithi ngithatha ukubheka nje lokho ngoba bese kuveza ukuthi yena ungwala eSoweto bese kuvezela ukuthi enze njani uphakela shothi akajike engabe saqhubeka ukuthi ngabanye amagama ufanele ukuthi uva the way bangakhona sibheke yena ngoba and no phakathi South Africa bazosiza thina ngoba nezolo bala ngoba azosiza thina baswe nezolo wakhuluma ukuthi uyeza futhi for indaba yala istore
ngoba namhlanje bezokhipha izimpahla wana ngeqiniso wafika mara yabona into engikhazile noma sibe sikhuluma noLax semkhuzi ugcina sakalalela kwaba nephisi wale makuya kuye wagcina sathi uyahamba uya la kusho nomntwana khona last ngendaba ngicela ukuthatha ubheka nje baba ungibhekise la ngoba unhlanhla ekhazile ukuthi ungwala eSoweto ikhona nemizamo ebese kwayenza mayelana njengalesi sitolo nje esinjengamanje esivalayo ngoba uphakela ethi asivale nje ukhona imizamo wona lapha angifuni ukukhuluma manga ngoba since lo mama lo sinaye ukhipha amaphepha laba aye police station ngawo and banamaphepha amaningi ayireport lento bangamsizi khona manje umama uthole isizo ngomphakathi ngoba kusuhi ngoba namanje lamakhula la akahambi ngoba namanje into engichazayo nangu namanje usasekhona kumele lento le iphele akhona ukuthi azokwazi ukuhamba bane meeting kwenye indawo akayanga cancel everything ngola baba unathi siyabonga baba nje ukuthi sibhalene nje namanje South Africa asiphelele la siyaqhubeka siyaphambili hayi baba kezwala okay baba Nomza baba ake ngibingelele ohlelweni labakamkhulu Media Production. Baba ngicela ukuzwa la kunokukhuluma ukuthi ekseni namhlanje uthe umphakathi uhlangene sifika nokuphakela umthakathi kwafika sekuthi bekukhona uNhlanhla kwase kuba nokungaboni ngasolinye kwawa lento eyenzakalayo mhlambe kuba as a member ye community mhlambe engayisichazela nje ukuthi bekwenzakalani mhlambe ubonini mhlambe. Okay, ukufika kwethu la izolo sithe bavala ne yes sabatshela ukuthi ngoba uMastenta akasabafuna abavali bahamba so namhlanje safika I'm the first person namanye ama leader ufika la ngo7 so masifika sihleli bavalile but silindo ukuthi bakhiphe into zabo mase sahleli okay wafika uNhlanhla uthi uNhlanhla ufike kanjani I don't know I ask one of these guys yama Somali yabarne ke rona re phone tse uNhlanhla gore atlobuisana leni le community okay Untantala ubitse the landlord a bitsa landlord a re shosho a sa babatla ba dumela rene a dumela re a sa babatla a re okay ka lura o sa babatla is fine they can go when the problem started how fitla phakela mthakathi because that community ne ba imele Untantala ba ile ba tsamaya ba ya kae ko motho no ba mo tseba re ba mo emetse for today ba tlo felletsane spa sa re ba itseng ba move out yesterday Untantala was not there with the community so the community the time ba thoma o lilizela for phakela mthakathi abelore Untantala uba leni the problem ya re why manje niba bias and no one was bias because even Leonard mufile nako ya high attention ya high for his side but Ramuta Muraona asimuluru we can go back forward we go le abuta phakela mthakathi ya re ya lento iqalwe yimi what yes we understand yabadudula but end of the day idudula yaphelelaphi le community azange isaqhubeka isize le community the way ibe ingakhona bathi idudula the abantu bahamba so ukufika umphakathi ile yajabulisa icommunity ngakhulu kubonisa ukuthi lo muntu lo afikile uyo umuntu akasizani icommunity so like manje ulandlord is happy everything uthi labantu baphumile ejardin lakhe naye uzokwazi uba safe so uthi athi akasabafuni ngoba several times baropa la and obvious end of the day lena utaba affected
So ufika phakela mthakathi mina ngibona into enkulu kabe for a community yaseBrandfish ngoba somewhere somehow as a community yaBrandfish sibuye sinelukusaba uthi thina sizenzele so ngoba uphakela umuntu ahamba ngayo lento le samcela uthi sicela ufike kuphi iBrandfish uzosiza nge1 2 3 ufikile usizile nangu landlord is happy even nabanye bangasabafuni babanike problem bangasabi bavele phambili sizobasiza uthi labantu laba bayenzeni baphume bahambe ngoba khona we know there is a lot of landlord bayasaba uthi bakhulume labantu babahlukumeza but akasabafuni ijardeni lakhe akakhulume sizomsiza and then baphume bahambe if yena you want to operate uzozoperatela mafuna ukufaka abantu kule garage uzofaka abantu bahlale athole imali yerent masikathi before bafika labantu sibe siphila kanjani sibe siphila without bomb but manje umuntu uzosifihla ngoba mina hey ngibhadala umntwana transport 1 2 3 yes we do understand but before bengiphila ngayo uphila ngayo nathi kunana lento athi vuka zenzele singa relax that's why end of the day sikhala sithi abantu bangaphandle basithathele imisebenzi abantu bangaphandle bayenzana because asifuni most of us ukusukuma sizenzele uphakela mthakathi mina ngimnika isandla ngimnika itrophy yathi wafika iBrandfish and then waza wenza into right in our community. Umbuzo wami ogcina baba ngifuna ukuzwa ukuthi ngabe kuyiqiniso yini na ukuthi uNhlanhla uthe mayifika waveza ukuthi la iseSoweto ikasi lakhe le wishilo athi ngeke azozwa ngomunye umuntu la iseSoweto ukhulela iSoweto ene akekho umuntu azothi uoniso wethu sonke sifikile sibuye la sibuya khona different places abanye bazalelwe la but abazali uthola ukuthi abazalelwanga eGoli baza ngemsebenzi bathola izindlu bakha la eGoli you understand but sonke abazali bethu babuya different places like mina ngibuya eLimpopo ngakha la abantwana bami bakhulelela whatever family yami ikhulelela usho ukuthi abantwana bala ngoba bazalelwe kuphi la but ekhaya kusekhaya yena ushilo watshela uphakela mthakathi athi useSoweto la ikasi lami and vele uphakela mthakathi esemen azanga amlwise kunoba nama argument siloko singena phakathi kwabo sibakhuza whatever watshela nophakela mthakathi athi yena akanani amabodyguard so singazi ukuthi uphakela mthakathi kunama bodyguard ngoba mangihamba nabangani bami uthi ngihamba nabantu not to say uthi ama bodyguard wami iyabantu laba zoba bangithanda ukuhamba nabo asibonga kakhulu baba ithubo siphela nje ngibonga kakhulu baba. And there you have it nganza kwethu ke nizizwele ke amalungu omphakathi ekhuluma ukuthi ke kwenzakaleni and ashiya ke uvo lawo ngesigameko. Ngaza kwethu ngicela ungena lapha comment section usho ke wena ukuthi ke uzizwa kanjani ngalolu daba bese ke ungakhohlwa ukusubscribe kwabo kaMchunu Media Production. Mina sengiphuma kanje ngiyabonga.